Assalamu alaikum dostlar. Bugün 2020 жылдың 1 марты. Вторник Бишкек, Рио Муна базары. Бұл чыгарышта кайрадан ошол немец унааларын көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Видеону аягына чейин көрүп, лайк басып туруңуздар. Серебро төстө Golf 4 Титанскада жылы 99, объем 1.6, коробка автомат, баасы $3500, номері 0546 83 46. Passat B3 универсал транзит номерде Россиядан келип тур. Кагаз түшүп кетти го коюн десек. Жылы 91, объем 1.8, 120 000 сом, номері 501 60 82 60. Volkswagen Jetta'ны көрсөтөбүз. Жылы 91, объем 1.6, механикал, 110 000 сом дейт. Номері 0509 00 90 12. Volkswagen Vento, жылы 92, 1.8 моно, коробка механикал, 140 000 сом, номері 559 89 88 19. Достар, жакшы состояниеда Audi S4 базарга чыгып тур. Жылы 92, объем 2 моно, баасы 225 000 сом, номері 0709 70 80 22. Кызыл түстө Golf 3, жылы 94, объем 1.6, 140 000 сом, номері 0705 12 29 22. Audi A6 жылы 98, объем 2.5, турбо дизель, баасы $2800, номері 0709 24 77 24. Болушу канча экен болушу? 2,5. 2,5. Достар, жакшы состояниедagi Vento базарга чыгып тур, Титанскада. Жылы 96, объем 1.8 моно, 250 000 сом, номері 557 99 93 92. Mercedes 210, кара түстө, Millennium, жылы 2002, 3.2, автомат, 180 пробег, расход 812, баасы $5700. Вы можете приобрести автомобильную газету «Автодик», вы можете приобрести автомобильную газету «Автодик» по 30 сомов, обращайтесь в радиоотдел. Разместите объявление в газете. Достар, бұл унаанын ээси жок болгондугуна байланыштуу номерин айта албайбыз, номерин жазып коюлуптур. Жазып койгондо жакшы болот эле. 124 Ешком. Жылы 93, объем 3.2, пробег 212 000 км жүрүптүр, коробка автомат, расход 12-13, баасы $5600, номері 552 41 05 05. Цена какая? 5600. Окончательно? Можешь там рекламу снять. Достар, ушундай жакшы абалда эшка издеп жүргөндөр болсо анда көрүңүздөр.
Номерді азыр дагы бир жолу көрсөтүп коебуз. Есть обмен на автомашины. Высокая оценка. Строительная компания «Бещикстрой» продает квартиры в Бишкеке от 830 тысяч сомов. Есть обмен на Номери дагы автомашины. бир жолу өзүңүздөр дагы бул жерден көрүп алыңыздар. По телефону 556 555 222 599. Mazda Primesi жылы 2001, объем 1.8, механика $3300. Номери 555 15 28 81. Ford Focus хэтчбек мынасы жылы 2002, объем 1.8, газ бензин 4-нчү поколенияда. Баасы $3000 экен. Номери 0702 14 52 38. Hyundai Getz жылы 2003, 1.3. Негизги баасы 260 экен. Канчага болот ам баасы? 240. 250. Иә. Болушу. О, 240 болушу. Номери 0703 64 65 04. Nissan X-Trail жылы 2003, 2 объем механика $5800. Номери 552 35 46 26. Camry 30 кузов, көк түстө, жылы 2002, объем 2.4 автомат, бензин, баасы $6800, номери 0546 64 01. Жақтан тартпа. Volkswagen Polo жылы 2001, объем 1.4, механика, баасы $2600, номери 508 83 43 43. Достар, азыр унаанын ээси менен сүйлөштүк, болушу $2400 болот деп. Сары түстө Mazda 6-ны көрсөтөбүз. Жылы 2002, объем 2.3, 256 пробег, коробка механика, баасы $3500, номери 707 86 86 93. Мерс 210 жылы 2002, объем 4.3, автомат, расход 10-15, баасы $6500 экен, номери 772 19 61 50. Достар, 5 объемда 210 кузов Mercedes кара түстө базарга чыгыптыр. Жылы 98. Состояниясы өтө жакшы экен, үстүндө люк бар. Пробег 199 км жүрүптүр. Баасы $6000, номери 0707 02 02 93.
Opel Zafira, qora түсті, жылы 2001, 2.2. О, дизель болады да, же бензин бе? Бензин. Бағасы $3500 еді, номері 078 27 08 09. Болуш қанша болады екен? Болуш. 3-3. 3. Екінші жаты. Сешка, жылы 94, 2.2 механика, $3500, номері 708 102 256. Достар, біздің бұл чағырышымыз аяғына шықты. Видеолар сіздерге жаққан болса, лайк басып қойыңыздар. Біз кейінгі чағырышты көрсетуіне ұлантамыз.